Kanyang laki din! Pare Elmer, masikog magam ni Emma. Iso ya, pare. Kay tuwan pare. Asino nga iti nakasigugkan ko na? Nakano pali David. Oo, imposible mo dito pare. Ay na, patyen nakadi pali Elmer. Nakita nga lud amis mo adakkel ti tiyan ni Emma. Ket ididinamak ko ti kabsat na. Imbaga na amasikog ket ni David tama. Kasano na pasamak dayta? Kano ka na yun da nga agapa? Ay amumon pare. Damagim to kadakwada no malanamit Sigamot pare, ipagada mayaman. Ay na, unak man saan akayat ni pare David ni Emma. Yay, nasikugan na magaya. Ay na, sigamot ti masabat ko Emma. Wanya, siya, gaputa saan aninanang ko tinasabat mo. Anya? Kati sumat, alangan mo't aninanang ko ti masabat mo. Kat siyak nga ruday to'y, tamasapol nga ibagam, asika magayam ti masabat ko, Emma. Nala, pasensya ka na Emma. Ay na, nagalis ti dalan. Agan anlad ka, nang runa tamasikog ka. Anya, api nga mom, sipsiputam ti biyag ko, anya. Ay na, saan Emma? At dalang nakaibaga kanya. Kanawa mo ti dakes na itimbaga. Ta kinunaklaan nga agan anad ka. Oho, style yu kit di ang kaaruba ah. Day tala makibibiyang itibiyag ti sabali at tao ti amuyong aramidan. Anya? Ni. Nimit Emma dayta. Hay, Johnny! Ay sus apa. Talaga, chismoso ka ba na niya? Sus. Kaslo tigli mo dayta babae. Apa ka de Emma? Ha? Sika tinang ibagakin ni Elmer amasikoga kanya. Anya? Amok asika, gaputa sika laang tinang ibagaan ni David. Apay, anya ka di ti makagapo, tapno masapol nga ibagam iti sabali at tao? Ay na Emma. Awamit ti dakes na. Nga puta di mo matla mailibak dayta. Dumakdakil tatyan mo no. Katuraya! Wano? Nasakit tinakam mo, tamasikoga kon. Ha? Amangan mat no agusto ka kanya. Anya? Amangan mat no nasakit tinakam mo, gaputa saan asika tinakasikog kanya, Johnny. Ibagam lang nga. Ay na. Diyos miyo galapon Emma. Agbain ka mamit iti dayta. Haha. Jakla pagan ano te kasken ka babae. Akasla san nagsagsagay sa iti mano alawas. Anya? Anya timbaga ni Emma ken ka pare? Nasakit tinakam mo? Gaputa saan asika tinakasigog kan wana? Ay na. Jakla pampanunutin ang masikog nasipat ko man. Oy, Johnny. Pangaasin ta di mo aramidan dayta. Makabasol ka laang. Amangan no si kalaang tinagginawan na. Anya? Asus pare, delikado. Ang mga no si kanto ti karupro pa dyan anak na. Pagsilusan na kanto ni pare David. Ay, pakpakawan! Ay, pagan ano kumadadya nga Emma. Lipstick sa lipstick. Nga di mat agbrabas hairtit. Ala, bye-bye yun. Sana bale, tabaga akto ti kasinsin ko. Di ka masaksakitan na Remy. No, ibagbagami, tagpaisokin ka. Kasla di na ngamin pasikaso ti bagina. Ay na, amok daytan pare. Talaga adi na amo ti proper hygiene akmunada. Kahit, aya ti planom ita pare dami. Ay, ni, abayan mo rin. Agsinahay ka mo tag. Awan mabalin ko. No di dinak ni Emma, pare. Ay, rumbang lang nga pare. Tani, masikog mo tag. Uwan nga rod, pare. Apay amali dayan nga pare. Di ka di maragsakan, ta mga sawa kan. Ay na, Jack ay ayatan ni Emma. Nabarte ka lang minili. Ay na,
Tay takit ti malala iti nalaos una pa nagbarbartag. Ay, wan nga rod pare. Ano sa mabare, anyakay nga raw at daditan. No choice pare. Dayjay to mga nga ema. Apay nga nasimurot kanya. Uray ko man di na intulok nga na mapasamak kada kami. Sika mo pare, saan na mabalin ani ema ti pabasulan? Kaputaan nagayatan nyo adwaray ta. Saan arasunday ta kinabartag? Iso nga ita, takdiramlatan ti responsibilidad mo kas ama. Agdan na kayon kini David, Emma. Iso asuruan mo tan nga ornosan day tabagim. Na, taagin lalaing kamot, Remy. Anyat pa nagkitam di tabagim, nakapimpintas kaya. Ay na, saan aday tati kahit ko asawan? Ti kunak, ornosan mo't day tabagim. Tapno mo't may ayaw kan ka ati agbalin nga asawam. Adula amin dayta. Apay, ay ayatek ayamot ni David. Saan na niya? Kat, apay nga rod ang nagpasikog kakan kwa na. Alaman? Ha? Ay na, Emma. Agdigos kamot uray every other day. Kan, punggusam na tabuok mo. Ngamno di mo kaya ti agpunggos, agpukis ka. Tapno saan ka nga agrup-rupa, abakat? Ay, unay kan, Remy. Makapasakit kamot itirik na. Di ka di masaksakitan, Emma. Ibagbalak laang daytoy, tapara mo't laang iti pagsaya atam. Nakasangpot kamot gaya man, David. Way, nanganakon. Iso ngayong kalatan mangan, no saan ka pa yanangan? Anya? Ay na ema, anya day talangam. Urnosem mo day tabok mo. Si kamot, David. Kanayon mo apasakitan day tirik na. Ay kat basol mo nagbalin kang arsagay. Agdenden natan kas agasawa, David. Iso asaan kumamot akas taa. Ay na, di kaya ayatan ema. Iso adi kan mas daaw, no apay akas tuyakin ka. Addan anak ta, David. Iso asaan arumbang akas to'y ta iti tunggal maysa. Ditakan. Ay, anyan ti kastoy. Inaldaw kadilatan nga agsubsubang kami. Kumusta nga iti biyak ti adati asawa na pali? Anya nga asawa sa sawamot pare Johnny. Naa, kit isumit. Apay, panagkunam ka diya kit single ka pa laeng. Single pa lang. Kaputasan kami pa nagkasar ka ni Emma. Ay na pali, kasal mo kit din ni Emma. Kaasimit, adan anak yo. Asino mga iti mangikasar iti dahi dya babae. Kano di na amot sa kaysay. Anya? Kitwan may pare. Saan pa yaman nagdigos Ay na pali, anyan ti kastang alamid yo. Nun ni Emma, istoryain na ka. Katsa ka, istoryain bet ni Emma. Asino nga ti husto ka na kayo atwa? Anya? Wan pali, iso nga urnusin nyo kayo din ti bagbagiyo. Laglagipen nyo nga dan anak yo kaasimit di ubyan. Apay amay may sa akilo abagas ti ginatang mo, Emma. Una, taisulaang mati kabailan ti kwartak agatangan. Apay, di nakainig ka ni pare David. Ay na, ni David pa'y mataya ti pang namnamaak. Awan tinamnama iti dayja a tao. Anya? Katwan, arak laang ti amuna agatangan. Iso abagbagaan nyo man. Ay na, sika at imang bagbaga ta kabalay mo ka nga raw. Hay, anya kayo mutan. Awan pa'y mati kunayo at tumulong kayo. Sa bagay, kay kayat yukid diyan niya. Tamairamraman kayo iti gatgatangan na nga arak ken pulutan. Tagpapada kayo mat nga arsab iti arak ken pulutan. Ay na, Emma, agawad ka kidin. Tanay, nagadumutin tinay bagang.
Reme, adaman damagakan ka. Anya ka di dayta? Apay, talaga ka di akas di ni Emma. Ha? Apay ti kasinsin ko. Apay, talaga ka di adi na kayat ti paisuro. Ay na, kunaklaki din o niya ti damagam. Ang, talaga nga ugali nan sa tisaan apa isuro. Jak nga rod amo no apay akas jay. Isumet lagayam ano may papan iti proper hygiene ti bagak. Agungot adagos. Kan kunak nga ing kami agpaparlor ta ilibre ngam di namot kanya. Ay, dayta nga rod ti madi iti kasinsin ko. Di na amo nga asikaswan ti bagina. Kan ti madi, jay kanayon nga ibaga na adi na ay ayatan ni David. Nga masikugmat manan. Anya? Kanayon na nga ibaga dayta? Wen, Remy, iso abinagaak asaan ko maakas jay ti sang kaibagana. Tamanay nayunan mo ti anak da. Kumustahan ti panagdandan kini David, Emma? Hey, jakam mo. Saan anasaya ti panagdan nami? Takasla saan kami mo't nga agasawa? Anya? Wen matremi. Katno dinak pay mo't agkan. Anya? Katwan mo't dinak arakupan, dinak agkan. Anya kanuma ay dayjay. Ay na. Jak amo kada kayo, Emma. Agtungtong kayo adwa, maipapan iti dayta. Ay, Kan may sa Emma, ang mga nuray talangam ti may sa adina kayat kan ka. Napintas ka matkat, ngam kurang ka lang amin iti panangaywan iti bagim. Agdigos ka akanayon kunak, kan agsagaysay ka, kan agtoothbrush ka mat anya. Wan Emma, kan may sa, di mo ibagbaga adi mo ay ayatan ni David. Tani, masikog ka mat gayam. No saan mo nga ay ayatan, anya ngay nga ro ti set up yo. Housemates with benefits, kas jay? Anya. Pudno nga ta tinadamag ko pali. Nganya, Nagsina kanumitin da David akan Emma. anya. Sapay manulahang abulan idi nagpasgay ni Emma. Ay unay mitten takas tabali. San amaawatan no niya talaga ti palikot da. Un nga ron. No agsaw ni David, di na ay ayatan ni Emma. No agsaw ni Emma, ibaga na adi na ay ayatan ni David. Ay. Talaga ajak ida maawatan pare. Nagsubli kamot laang dito'y dagusyo kini Emma. Urnosan nyo matan ati bagbagayo, David. Ha? Kasla kayo laubeng. Aga pa kayo ita. Agkapya kayo manin inton bigan. Anya lakit din aya. Remy, Panunutan nyo mo't lagita anak yo. Talo laang titawon day tamaysa. Day tamaysa mat 2 tawon na laang. Apay, di kay lamaasyan kadakwada? Remy, kinapudno na. Masikugak manin ita. Anya? Wen, Remy, 2 bulan ng tisikug ko. Ay na, nukasta nga rod, ornosan yun ti bagbagiyo. Tani, umad-ado ti anak yo. Ngam kitaan nyo mat ag family planning kayo mat. Tapno saan nga agsasaro no unay ti panagsikog mo? Remy. Agsingsingpot kamutan David. Saan aray ta agbarbartek ti unaam, taadan anak mo. Katsi ka amat Emma, adala mo ti proper hygiene. Tapno tuladan mo, dagiti anak mo.
Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Hay, di ka man nalao di kasi ka, Mercy. Ay na, kankantaan kayo nga rudkin ni David. Ay na, di ka man dita, Mercy. Masurunak lang. Amay, nagsinubyan kami ayakit saan man. Kano nagsublin, ijay dagos mo? Ipagpagapuklaang iti anak mi. Oo, di ka ban. Amok kaya't mo mulaang. Ay na, sana niya. Jack ay ayatin ni David. Di mo ay ayatan. Ngam nakatalo kayon, iti anak. Anya? Ay na Emma, tanangem ti panagsasaom. Tama ibabain ka laeng, no di mo alwadan ti tabas day tadilang. Ay na, David. Data ti pagsasaritaan dagiti gagayim na. Ha? Pudno ti kunada. Agbalinton atallo ti anak na. Iso anasken nga urnusen tamot kuman ti bagbagita. Ay, wen nga rod, Emma. Day tamo ti bang panunuta. David, Agbalbaliw tan, Emma. Agsingsing tan para iti anak ta. Kin igawid kon ti agtrabaho. Tapno kalay satan. Kat agbyag tayon to naragsak. wen David. Adalam mo ti proper hygiene Emma. Tapno pleasing kamot akanayon iti panagkita. Wen David. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.